sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan ondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang meseselan ulian nuwotin demen akeprutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal ondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang meseselan ulian nuwotin demen akeprutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Oke nah, ada lemah Pak Sakim. Ah, wah, kalau nggak artis ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak artis gitar dulu mak lu nih.
Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesing dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biaston uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Galeng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luputkan kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak luko pangkyang ngawur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biaston uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Galeng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luputkan kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak luko pangtiang ngawur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. 기분 나게 웃다. 언젠 있잖아요. 원래 그런 잘 안 해. Belum mati dia. Pak, bakal udang itu. Belum mati mesti bayar utang nih kengken nih. Belum mati sih Pak Bintu nih kengken sih bayar utang, Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Bayar utang abang kengnya kengken cara bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang kan Pak. Buang Pak. Kayang ini bayar, Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani kayak ini urusan. Depan kayak utangnya semuanya bayar. Jalan mani. Kayak ini urusan, Bang.
tiang tusing si malu ngoraheng seton den beli ngelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan yen linawang lakar kekene berjalan tresnane yen dadi beli milih adenan beli mati yen mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga jani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerah Jaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena ramah dibeli milih adenan beli mati yen mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga jani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerah sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena ramah mulian kasta iraga jani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerah Jaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena ramah Lugre ide dange sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan
Boya menyudutkan perorangan. Tidak terkenal Ulyan prestasi, Jani ngalih viral Ulyan sensasi, foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli.
Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
atuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren obine kerauhan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sirah uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekam, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sirah uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di gitu-gitu nak balian metanjun tuh. sirah uyang-uyangan, Sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
pidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian peleh tiang abade ilo megaten tresna Raganadi jani dadi ampan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli Nejani sapi buenlah sayang beli kerasetan si adi campuran dewek beli nyakitin adi jani dadi ampan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sujati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan Nejani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli Nejani sapi buenlah sayang beli kerasetan si adi campuran dewek beli nyakitin adi Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan buka tutur ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene untuk madan suarga kancane ngai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan buka tutur ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene untuk madan suarga kancane ngai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
Bahang malu melajah bangsa kentawang peteng lemah pang tusing elah pang tusing campah pang tusing paling carleak ojog lemah sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak kudu merasa genep nawang sastra adungang malu dadi kelawan sing ngajuwere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petare nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sete ngundang sekala ning skala melahan mandra belikat bicara kang singkan di pesu berduga bani negat di pengulung sete ngundang sekala ning skala melahan mantra belikat bicara singkan tipe sudoga segenep nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise pangtu sing ngajuwere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petare nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sete ngundang sekala ning skala melahan mantra belikat bicara kang singkan tipe su berduga
pengulung setre ngundang sekala skala melahan mantra pelikat menjarang singkan tipe subodokan. Dan apa tagih kal belian ulian susu uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dagangan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidannya til magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan madat je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan. Nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dagangan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidannya til magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan madat je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidannya til magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan madat je ekonomi ne buin normal
ke salon pulang buin perawatan. Man, pidan mulai man, udah kapah gati tepuk, melalina ke nyoman mulai, to ilu jumah pedidian. Keto, memen adine, tepuknya patin beli, sing cara dugas pidan bodri. Dikengkene pura-pura tuli. Apa kuliah pidan daki sengaja memunyi. Apa kuliah nepuk materi jani sing nyubodri. Kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelah mentu kaya. Mirip meme sing sadaran kedua titipan, mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme Ibi me nah manian me. Keto, memen adine, tepuknya patin beli, sing cara dugas pidan bodri, dikengkene pura-pura tuli. Apa kuliah pidan daki sengaja memunyi. Apa kuliah nepuk materi jani sing nyubodri. Kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelah mentu kaya. Sing sadaran kedua titipan, mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelah mentu kaya. Mirip
sadaran dua titipan. Mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Loh, kapain malu ketemu lo? Apa buen macumbu rayu? Gumi sedang kalu sindadi pesu. Alih-alihane mekejang buntu. Lo kang uang malu jadi sabarin. Likonen nyidangnya kapin. Langgap bahin di kamari. Jungklang jungkling. Kena he covid ne bakat keliden. Payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan. Terus terang modal beli kuangan. Kenyan jejah ila pasti kaljuan. Anto sanggumine malu pang tenang. Anten jalanan bekejang undang. Camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang uang malu jadi sabarin. Likonen nyidangnya kapin. Langgap bahin di kamari. Jungklang jungkling. Kena he covid ne bakat keliden. Payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan. Terus terang modal beli kuangan. Kenyan jejah ila pasti kaljuan. Anto sanggumine malu pang tenang. Anten jalanan bekejang undang. Camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Anten jalanan bekejang undang. Camate undang, bupatine undang,
Gubernur undang, Presiden undang, Bekejang undang, Degen undang mantan. Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedur ngemi cayan. Santiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ya kone amat bebaik sekala ni skala rua binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakadu
ngidangeng kebang, hubungan terlarang, beli jadi beli, ada nengelahang adi, sampunlah pasangan raga, dua dipertemukan nanging sing saling gelahan. Seton dene sakit nilakara sayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi bias don sebet ne kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi bias don sebet ne kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
ke matamu petang sisen rurunge orang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas belinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli angsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentuhan beli ya dia igodogan kedenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentuhan dia igodogan kedenan kena nagenya dingin lembu maksa yang iba belikal kena bayar
mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelah sing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Ulian ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi dot tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik angsap nuna sugih abadik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi dot tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik angsap nuna sugih abadik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede.
pasti semetinakan tatkala nepukin nyama brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Magesonan beling ojo kamar adi Kacaket rasa nepuken nadi merurah kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpat birumu beliken ragan adi Sirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi duga se maurep nyama brayane maka jangaleng kakal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku pangima nyambangan cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi Magesonan beling ojo kamar adi Kacaket rasa nepuken nadi merurah kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpat birumu beliken ragan adi di pesirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi duga se layon nadi belilan kanake nyaku pangima nyambangan cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi katrima ring sisen hidayan pramakawi
Ulun padu kaya Tuai manam semahi Moga si domangku lap karya lang pahiku Aksamo tunok langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngayah bani nolak pasti kalbenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki No belok ke walus radolan patilah Mungkin suwe kelawam Mangke wenang kita menadi jan pangoy mandiku Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Sugelan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge
Apang tu sing ada nak sedih. Dua bineda serta medampingan, ada beten ada neduran mandene imbang. Negelahang jani titipan ida yang widi, dua karma arta iraga. Yang iraga demen ngai nang nak bahagia, iraga pasti bila bahagia. Yang nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani, aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangkin nanam karma, metulungin nak tuara. Yen daman ngemangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak singala, tabungan iraga nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang, yang demen metulung, ne tulungin doa ne pasti luang. Hang jani titipan ida yang widi, dua karma arta iraga. Yang iraga demen ngai nang nak bahagia, iraga pasti bila bahagia. Yang nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani, aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangkin nanam karma, metulungin nak tuara. Yen daman ngemangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak singala, tabungan iraga nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang, yang demen metulung, ne tulungin doa ne pasti luang.
saling berbagi, saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memergi. Pesisir angin ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahing mejan katibane mangkin ring tatujonan Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki dan kerasa ngetelye puninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentane buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentane lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi manda ipon sami memanggil rahayu. Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki kan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentane buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentane lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi manda ipon sami memanggil rahayu.